Veliki pozdrav i dobrodošli u novi video. Ako ste ljubitelj borilačkih filmova i ako tražite dobar borilački film za pogledati, došli ste na pravo mjesto. Predstavljam vam moju listu borilačkih filmova i uvjeravam vas da se nećete pokajati ukoliko izaberete bilo koji film sa liste. Ako vam se svidi lista, ostavite like i u komentar pišite vaš omiljeni borilački film, a mi idemo na listu. Filmovi Undisputed 2, 3, 4. U drugom dijelu priča prati američkog boksera George Chambersa kojem je podmetnuta droga i završava u zloglasnom ruskom zatvoru Čolnja Čolmi, gdje biva prinuđen da se bori sa zatvorskim šampionom Juri Bojkom. U trećem i četvrtom dijelu priča prati Juri Bojku i svjetski turnir u kojem najbolji zatvorski borac dobija slobodu. Neću vam previše otkrivati i preporučujem da pogledate sva tri dijela. Rocky 1, 2, 3, 4. Ako još niste pogledali ove filmove, preporučujem vam da ostavite ono što radite i da pustite Rockija. Priča prati Rockija Balboa koji dobija jedinstvenu priliku u životu da se bori sa bokserskim šampionom Apollo Creedom za svjetsku titulu. Svakako preporučujem prvi dio koji je po meni najbolji, izdvaja se od ostalih, ali ovo su filmovi koji svaki ljubitelj borilačkih filmova mora pogledati. Creed 1 i 2. Priča prati sina Apollo Creeda Adonisa koji pokušava da se probije u svijet boksa i tako osvjetla ime svog oca. On traži pomoć od veterana Rockija Balboe koji je bio najveći rival njegovog oca i kasnije najveći prijatelj. On će trenirati Adonisa i pomagati mu na njegovom putu. U drugom dijelu priča se vrti oko borbe Creeda i sina Ivana Draga, Viktora. Svim ljubiteljima Rockija i boksa preporučujem da pogledaju oba dijela. Warrior. Po meni ovo je najbolji MMA film. Priča se vrti oko dva brata Tomija i Brandona koji su od malena razdvojeni. Njih dvojica će se naći na turniru Sparta na kojem će se boriti najbolji borci svijeta, a nagrada je $1.000.000. Priča filma je odlična, vidjet ćete vrhunske scene borbe, svakako preporučujem da pogledate. Ljevoruki. Ovo je jedan od omiljenih filmova sa liste. Priča prati boksera Billy Halla koji nakon smrti svoje supruge biva dotučen i pada kako psihički tako i finansijski. Pri nestabilnom ponašanju socijalna služba mu oduzima ćerku, a Billy pokušava da se vrati na svjetsku scenu kako bi posložio svoj život. Priča filma je fenomenalna, a ukoliko niste pogledali film, preporučujem vam da ga pogledate. Never Back Down 1, 2 i 3. To je još jedan film za ljubitelja MMA-a. U prvom dijelu priča prati Jake Tylera koji nakon selidbe biva pretučen na zabavi od lokalnog MMA borca. Tyler nakon toga počinje trening u lokalnom MMA klubu sa ciljem osvete. Njih dvojica se sreću na turniru Beatdown. Drugi i treći dio prati Case Walkera, majstora borilačkih vještina. U drugom dijelu Case trenira 4 borca, a u trećem on se vraća u svijet borbi. Sva tri dijela su fenomenalne i preporučujem ljubiteljima mješovitih borilačkih vještina da pogledaju. Kickbokser osveta i kickbokser povratak. Priča prati Kurt Sloana koji počinje da trenira Muay Thai nakon što mu brat pogine na Tajlandu u borbi sa Muay Thai majstorom Tong Po. U oba dijela će se naći mnogo poznatih boraca i ličnosti među kojima su Mike Tyson, GSP, Ronaldinho, Roy Nelson, Rico Verhoeven i još mnogi. Hands of Stone, još jedan bokserski film, a priča prati boksera Roberto Durana. Glavni trener mu je Ray Arcel kojeg igra Robert De Niro. Dugo nisam pogledao film pa se ne sjećam tačno radnje, uglavnom još jedan film koji se isplati pogledati. Bruce Lee na Zmajevom putu i u Zmajevom gnijezdu. Vjerujem da je većina vas pogledala ova dva filma, ali jednostavno ga nisam mogao izbaciti sa liste. Ako slučajno niste pogledali, učinite to odmah. Kickbokser. Još jedan stari film. Kickbokser sa 7. mjesta je samo kopija originalnog iz 1989. godine. Priča prati Kurt Sloana koji želi da osvijeti svog brata koji ostaje nepokretan nakon borbe sa tajlandskim borcem Tong Po. Njega trenira tajlandski majstor borilačkih vještina, a Kurt će morati preći svoje granice kako bi bio konkurentan Tong Po. Nadam se da vam se svidjela lista, ukratko sam pisao o filmovima kako vam ne bi spojlao radnju filma. Ukoliko vam se svidio video, podržite kanal subscribe-om, a u komentare pišite temu za sljedeći video.